Cafe Square eduke kabadon han nong tmai shillong ka ai jingrap nakabanta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo Kaseng Hineu Trap National Youth Front ringkat kajinya trailang bat ka Meghalaya Arm Wrestling Association kan penlong ya kajinya lek kaya khun kti bala ai kerteng ka Chesterfield Thank You Memorial Arm Fight ki kerdan ki balabo ha kane kajinya lek kai kilong na kabanta ki shenrang kan sedang na ki ba sanpho kilo shapo ki ba sanpho wei kilo hado sanpho san kilo ki ba sanpho hinriu kilo hado ndriupho kilo ki ba ndriupho kilo hado ndriupho san kilo ki ba ndriupho kilo hado nyopho kilo bat ki ba nyopho wei kilo hado nyopho san kilo na kabanta ki kenthai pat ka kerdan kan sedang na ki ba sapho san kilo shapo ki ba sapho ndriu kilo hado sanpho kilo kiba sanpho wei kilo hado sanpho san kilo kiba sanpho ndriu kilo hado ndriupho kilo kiba ndriupho wei kilo hado ndriupho san kilo kiba ndriupho ndriu kilo hado nyopho kilo kiba nyopho wei kilo hado nyopho san kilo kiba nyopho ndriu kilo hado prapho kilo bat kiba prapho kilo shaneng kasngi banthau ya kajingkhya kandai ha ka khat artrik banai nailar arjar san kapor banthau kanlong nadu kapor shpho bje hado shibje mansngi bat kejaka kan long Hamadan Malki. Ejen wadah East Kasil, ipa bentuk pada syari, bah kandang ini kajing kenal burung iba Chesterfield Thank You, kebangi ai kateng ke Memorial Arm Fight, keban long ke khalai terip jong August. Di kata kajing thau kharat terip. Di kene kajing pelong sini ipa kenal burung iba che bagi kharit. Kesini lingkos niak bijongi, arba bilong terumpriu ba tren mentah kali kerja bendera. Jadi kuat berpenuh yang kini kecil mau kurang ini harus kasih. Bagi ai tu belu ini kan mulai mau rok kebal ai cakap ini berpenuh yang kini kan event harus kasih. But kunjung kecilnya terlang jongi bagi ini kan mawa bagi Meghalaya Arm Wrestling Association kebang ini ya terlang. Kedepan wan, bat nga pintu di para samla, ikna samla, begini wan kenang begini wan, bani simpen talang kanye kenang bakan long kumataga kabu siar yaki, akabanin kalong kumbicing promote yaki, nama hal ajar punyo pandan kini national game bakan long, di nigerpa iwe ikna samla badan mik interest, semua kini wan ye join lang kani kesini. Dengan ini kan lumpur kabur, dia pergi kena sama, bah, ki weight kategori seperti mana di sekretari. Tapi kalau ini kan event tu kalau kumi bashi dalam wiwi i founding member contoh seng SMF, maka aru kalau dia kena ini kan event nama kalau kumka tinggal kini nama sedang keseng ini kan dapat kos dan mau terus dan membangun. Jika balai kalau ini nak saya pengiraisyong may berkat menikuar untuk dia di kerasa mula dari jom hari ke Amisni. Di yang dibeli di kategoris kita akan berhero di kategoris, kita lagi weight kategoris. Dia tidak masih rang berhenti. Di senrang dia sedang madu 1 kilo, 3 kilo terper 1 kilo. Di ada ujusan. Untuk beli mamu kalau mau sampai sepuluh 1 kilo, 35 kilo, tengah dapat 75 and above. Di female part is down ngadu 1 kilo, 45 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 65 kilo, datar tengah dapat 75 and above. Di kami ke event kedlong ke open tour, ke Borok district, ke gym, but kiwe Borok cuma kuat kelaman sementara kali ke event. Di ke si matho bawet kalong kan arteri jong belai Agus hanti ka caka jong hanti ako madang marki kapor kan sedang adu spoji adu spoji kasi bani kun ketipat kalong ka lai trip jong belai Agus ajar urusan hanti ako mulai moro hanti hon di bentip kemudian
tidak menfun agni number kibangan sa ISP press. Telah state yung registration ru kan long connected agos ajar pusat.